Team Karbi ang longtum Kalitang Sumila rong hang pehem kahumridam. MEC, EM, CM, Chairman, MP lapen MLA tum Chiklu Jona Dromahatang ka kisung kipo ay hamasorpan pajir. Karbi ang long corona kiso kilong apay bang suri sira parut troksian kili. Bang kripriatum corona pen apran kidam. Honsir po inglong karlu ki jabang pu bapuram timong arong ciway tanglo. Kardom, Karbi prime time along pen nili rosing ja indicator pin non birtang ton pen arjuk tha. Team Karbi ang long tum aru kri trokani Kalitang Sumila rong hang pia hempali damsi penang an project kaching thorasai claim da. Team akling sarpo mati CEM tuliram rong hang lapen arisang hotum Kalitang Sumila rong hang pia asar bura asar pia tumpan lak kep achek pajir dam lapen asona kimia saya phan long e somteka. Noga Roha Khaigormika Prakas Borthakur lapen asupo Nanmoni Borthakur tumpahi ipen Klimso Sumila rong hang pia phan abang mekaisi apranal mutlo. Team Karbi ang long tum aru kre trogani Kalitang Klimso Sumila rong hang pia hem paledamsi Klimso kupai kilang no puthak humri dam lapen West Karbi ang long akudama rong asamia phan apran karmo da tumaphan kang sayamai pachin pratangchi pusi ke hang parsi. Team Karbi ang long alam chak ateng pirthe kimi henu chini ni apran kidam nang Klimso asar bura asar pia phan council pen lak kep MEC EM CM chairman MP lapen MLA tum Chiklo Jona Dormahal lak ner kepra suri plikep sosi kachirunga tangka raptekang Klimso Sumila rong hang pia men pen school ahem ki kimjia phanta long e somtekang lapen anparta kudama rong kidamatuar power block ki jona lang aphan ringwell lapen ki phir ki thak ase ki ahem ki kimjia phanta council pen sai ki dengalam CM tuliram rong hang pen pachini teka misi ke doan lapen ke MLA 1 month salary bangke plojon salary bangke ni tum dak kang lapen CM relief fund ahin jana lak kep kang lo dari bima termas council muda chairman atau kita deployon salary bangke dak kang lo lapen kita ME school high school ada tinggi ani job sompok lapen ini kan sudah bangke kelas bangke ini satu anikan dan tidak lakukan lagi konpok. Lapan ke dak ladak Sumila rong hang pia men kan, lalu nama konsil kan, herang ke thak ahem, lapan ke phone pen tenglok, herang kat kadang kita kalau dulu nama konsil kan si ipon ko, lapan dak latorong ke cehla lapan jasa betik satu, kita kalau dulu nama konsil kan si lewat blok kompleks lagi pun ko dan bahaya sayang dengan kami non covid ko covid aja so pasal wuduk ko pasti langsung lockdown lahai kang puluh long telahaya sayang dengan tapi ni pangdakan mungkin lapen ke tangceng ponco lapen karbono termas konsil officer satu benda ada ikloyon aseleri bangke dak Sumila rong hang pi asal bisa buat alat tu pajiri. Sebelah rong hang pi kedua bohla dak dalam rong hang along dak kadu itu mungkin kom do pusi terang kita mana kan lebang somo ledak. Sebelah kita lang fiksak tik ledak kita lang bang. Kita lang bang ke ini pina bang mau kan kita pang tinggi panta ledak jam. Isi begitu sih bang lalu sebelah rong hang pi panang kang saya apa kelong ipan kuanang deng sunang kem Karbi. Non nak ke penanang deng nampo cek lo yang nang bong. Alang li report pipo mulai boras secretary commissioner alang hansi inquiry commission mang alang hansi tiglo one man commission lah alang li bang poda tabjin pen ini pen nama bang po lapen si rap handa aljuji lapen ke song ke doan tu mana jetong kangji lapen dakan nang humriji hamben ka duji nungwe masih la sorry put submit tu belum te lagi tabjin tering sai Assam State Disaster Management Authority pen aruni phai kre phoni akimi alam toy paklang thusi ajaga hin khamkhia alam toy bipon
Corona war kangdang ki khang je phanpura Assam State Disaster Management Authority pen akimia lamtoi paklang pontu la so teng akimia lamtoi paklang kritik aruni phai kre phwani pen anibang por phai kre sia por pen kulat hithi kidoan ing haponang pula pen anarlo chitim por phai kre hinia por pen ada por phai pho porang bong munit hongdam long le sita la so por hut tong sekora sai long kachirap kido tum chehilat long je Assam State Disaster Management Authority pen aruni phai kre ki thomani ki pialam toy teng od la pen event formula teng kare ki bek long alam toy pi pontu Nonakimi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kachari ponalong Cabinet Minister Karbi anglong lapin di Mahasa pen bangpho MLA angbong inu da phanta Cabinet Minister long Amin Kavedera jok piniaru ni phai kre trokarni RS Hotel along KSYC lapin KFA tumpen phirangkya mai kipha Karbi anglong lapin di Mahasa pen bangpho MLA angbong inu da phanta Cabinet Minister long abidun det ki ning duglo lapin HUD Minister ke kopia potsi inglong so phan pipitet maputa ningje pon Inglong aso phan pipon pulute alangi dak inglong aso kisung lahailam ta chini ji lapen Karbi anglong arat phanta misenji Karbi anglong lapin di Mahasa pen bangpho melang bongsi HUD Minister bangki pekpon bek ningji pusi KSYC lapin KFA tumpen kachuning ri pado oi meme lam ke lapulo je ili tum inglong aso bangpho MLA pahai data pita ili tum Karbi anglong MLA phan alangi Cabinet long adim abedet ason mandet lasi nilitum la press meet pet kachuni de kangtung bangala pulo nilitum Karbi anglong angbong a candidate tum efficient candidate ma isi karju kangtung bangala pulo itu ma MLA tum efficient candidate ma mai tum state politics long itu idim abedet lo ma usi nili karju kangtung lasi nilitum kachuni de kala pulo prabjin pen ilitum inglong aso MLA phan HAD mate inglong aso kacerai komji a department amang ke ilitum Karbi anglong lapen di Mahasa pen kace toidun MLA abang phu hansi pegnang po athe mate kaprek thoi aso amuni da phan aso department ke peg abang ke alang itum inglong aso a sentiment abang ke nang chini dun lele ji asini litum press medium hoi pen tuning dilo je prabjin pen itum inglong aso MLA phansi la so department man pek nai jongsi la so department pek pe pulute ilitum angbong kaching thur equality avede je posini matha atimete BJP atum ke sabka साथ सबका विकास सबका विश्वास तो ताlang litum pu langsi so teng pulute anutina phanta abang hutina phanta kelang pacehoman ponji bakang hon pacehoman ponji pus alang litum pulo alang litum a poll promise lo la bangke alang litum a principal lo kasi alang litum aso principal ateng pen ke claim ye phansi nilitum hin pachuning lo Karbi anglong along corona war tomon nangkilu thojok anibang corona kiso kilong klang bom son si theglong non an laso kiso kilong aphai bang suri isira bang pharo troxi soselo kiso aphai anibang bat bom lang Laso ningkan theripo ciklopen pejo coronavirus Karbi anglong along nang ingdang thusi aru ciklo kili anke corona war kilong aphai bang suri isira bang pharo troxi sosia hem an kilolo ok pran sai campaign corona kilong aphai lapen ki thia phai ka klang ateng ke corona pen kadokabe bang kriplia pran dam erlo lapen laso kiso kilong bang suri isira bang pharo troxi sose tanglo corona kilong aphan le lakhaji plute phan trok tokbor phaiwe isian le tanglo corona ke pheremi mya kiso pi bonta pheremi iknangne laso wor pen kachingrai ji lapen kachipa jok je phan hem pen hongkida mahut ingho nokanalong masjid ignon muni do adim pen chingrai ignon lapen upper pen sabon lang lapen hand sanitizer pen charsam ignon Hamren constituency ki parlo arsong tok bia rong mekar star joy sing tok bia bang arpum jerem plak thikla ga jok kiso ki pangji ningkan photo tanglo bonta se kilanga hem dongdam eklong lelang pusin nili tuma pherang ki hundor kropen bretang pale Laki joy sing tok bi pen sika kropia toma hemlo Hamren pen ka helu kilometer krehini dolang a phira pharche thek thepin si joy sing tok bia bang men abang arpum jerem plak ki thikla ga jok thangna choklem chodam un ipin lo hem katura thek tik apu thakta osomart kitchen pe ka joini ningkan phoki so ki pangji sitami misena doctor long si ka chilang damji aphan awar sai bide lupusi chinida
achor si ka krupi abang me thang chongdat chuti lu pensi hemrit chiposai bomlo ponta se ka chilang je phan ki thangnat apitia bete lu pusi chitha kisu chilong e ajo thang chini inde he manilita kami klem alang ta kami klem usomartum akhoro savi amat so anarlo cek thulo ajo la hu nilita ha di tidam ama nilita megyang lo nilita kisu chi thekunde ama ko pisi hang ret mala ho pulo ching thurun lo ang parge tapua ang I thok ruyama napuma do joy lo ang pare alom so du chet pen sang I ham lo thang akom chilong le pin lo pare ton hopta rui ni bag dui bon la puthoke pudok kok lo pul ki thitang teng lo yula manili nun vet osomar ke ong osomara phaya bang truck lai lok leng silo amaring ke nan puta joklem nek the ni linu vet si klim rok bom lo jo klim rok lo la sia sabek la I em atum nang rap thegi mani si chiu lang te doctor long chopon thegi mani puja lo jo ma da si ni li chuning ridu lasi locally mongol sing timong lapen CM tuliram rong hang nang engine so thapusi kat news channel pen ajok kamatha kisung piksi ka kropi pen chuning report sika kropi account number 744801002357 Assam Gramin Vikas Bank Kolonga branch mobile number 8099612907 non malom so por phan berta mong tam pasna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ chorol hoy pokchokor jinjin da nangna igar koi bong manai wangsarak thane pokchokor ong Pipono bong. Pipolo te. Igar ko ni pokchokor elo ti men do nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji minni. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu pon lo Lahan lo alon medical store icheng si karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy re ke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji lapen kelong le adawai nang li order tikang lote prapjin pen long ponikji lasi difu medical college and hospital opposite alon medical store along nang litum tame humring non Anso se kachini jiaphan aber kipya number along humrik tami Dihina mopi putot berta lawang thulo Honsere pol apin inglong thipai karlu ke thana bang phuk bapuram timung abitanglo alang lia kai ki dotik hut honsere asai anchotong ke thega hoya dui kachibi chotkalisi inglong thipai karlu anata anong chithang Alangli arukre phawanisi sangte trendam jilo alangli phan tarabasa sukum tokpi aronga thiria longsi melang palongponpo honsir po timung kama kongchun banglapen kafaka longta arpudo dunlang honsir po kacheboya berda kangdang pen honsire ham phangaphan kana hok paplingun elupusi honsire tum aning chipoirinti Northeastern Silunijan Forest Range numbering namalong pen siguna thengpi beng thongkep lapen bolero pickup ihum Silunijan Foreign Range ing namrai komasai khetum kinedunlo non malom perthe adang covid kisu awur aniwang ki thilapen kisu kangdang bomahut thengpi kang hoitum ajoaner lopupi karbiang long thengpi aniwang karbiang long pen angtan ki jor kang hudam chimit mepinla kidamtang aru chiklu ni phai kre ki thom ajo por phai kre hinya por malom Silunijan Foreign Range a ACF probat tiron lapen ing namrai komasai khetum joy pen ing nam athengpi kerok aberta longsi adi maklong an palidamlo Segona thengpi ke bengtang beng thongkep bolero pickup AS 03BC 8424 along karthang bomahut ingnam raikom tum kidam chini daramat kang hua tum katla pusi ingnam raikom asai pupen pachini pon ani bang aron ri pen ingnam thengpi kang hua tum phan kiton kilang kiri kakuruk lapen katar lip parsik ponji pusi Silunijan Foreign Range asai pu ACF probat tiron pen pherang ke tum phan pachini don
Gari ke parting bang mate congho tumbang ke nilitum ke bang hoitu laso karjulong mate alang tum ta information do lasom pen karjulong tong ka phini pini alang litum thanai nilitum ne long medal si nilitum adu bawe bengthong kep segun thing ki hala dapen poni glok dapen gari bang dak resupis long se bang der Gari bang assist de punya apa besar? Gari bang assist de lo as per mana departmental norms things sih ada offense highway pamboni lo ada way is DFO office pothai lo lah. Tela bang so think pi segun I think pi kerok puge ne information ke lo mana tum duty dah masih lah ke puri tu masa. Nili tum ada include pen ladak think pi chongku highway bita Franken na long bomb la pe militum bustame mithang jong pen militum ta informer highway chibi so thing si la so bita chipa choi highway pen si la so bita long poni lo te non manalo tum hin pen la bang so gari ahem pu kumar man na tum pangthek kono la masa non ko bang ke hala dak militum agari ke ne long hot bang ke documents kado ko agari documents thang ta long ige Lasi non puta ahem fu bustame nang ciri kelang lasi ahem fu komane la bang patini tekede lutum ta. Tenang tum la ke puduhun ke munit tum kenang tupan nang thelong pen karjui pulo rasa munit tum mangana tum thelong le bajar de. Jadi tum hala ke pale ud bang ke munit majok khanda chitong. Karbi prime time ke lapan sikang ton paiglo dumi thakmi growang thuk.